Ajde, meni je dosadno. Hoćemo ići na piknik. Na piknik! Na piknik! Wow! Asija, moramo se spremiti za piknik! Da! Nema dovoljno mjesta, idem veću torbu potražiti. A ja imam ovakvu torbu. Gotovi smo! Jeste spremni? Pa što će ova tako veliki koferi? Pa ne idemo na putovanje, idemo samo na ovaj... Idemo na piknik. Aj, dobro, nema veze, aj. Nosimo to sa sobom, nema veze. Keksiće, donijeli smo 3 jabuke, štapiće. Kad smo u prirodi smeće ne bacamo bilo gdje, nego smo zato ponijeli koš. Asija htjela kućnog ljubimca, ali tako? Može mrav? Ne. Zašto? Ne, nego zeko. A dobro zeko, ali mrava ćemo ti nabaviti jednog, jel može? Zeko. Tata voli vrući čaj. Sad smo malo pojeli, sad ćemo malo igrat igre. Sad ćemo ja i tata igrat frizbi. Vidit ćemo ko će pobjediti. Dakle, evo ovo je frizbi. On ima jednu ovakvu stranu dozgar. Kad se baca frizbi, najlakše ovako, da se stavi, znači da se glob zaokrene i ovako se stavi prema sebi i onda se baci, znači ovako. I inače, frizbi se može i ovako baciti, ali to je puno teže. 3, 4, sad. Hej! A sad ćeš vidjeti tata kako ja. Bravo, Zoja, bravo. Ali možemo vježbati izbliza pa sve dalje. Evo prvo vježbamo izbliza, ajde. Ajde, dodaj. Idemo srušiti svjetski rekord u daljenosti bacanja, jel može? Ti ćeš otrčati skroz na drugi kraj livade i ja ću ti baciti, ti ćeš uvati, jel može? Smjer vjetra je povoljan i bacamo za svjetski rekord. Ajmo, 3. Čekaj da malo izvježbam. 3, 4, sad! Ljudi, ovo je svjetski rekord! Jupi! Svjetski! Eto, nakon naše avanture sa frizbijem, sad ćemo igrati drugu igru. Zove se pronađi što više predmeta koji leže na tlu. Zoja, kući ćeš masku. Ovog ću jedno. A ti, Asija, ćeš iza nje igrat, kući ćeš ti masku. Ne, tu sam ja tija. Nemoj tu sam isto ja tija. Pa doj, ne možeš dvije. Evo, Zoja je zatvorila oči, sad ćemo mi razbacati ove predmete okolo da ih što teže nađe. 7 predmeta i Zoja ima samo 1 minutu, a mi ćemo bravo vrijeme na mobitelu. Može, krećemo sad! Ne, Asija se ne računa. Asija se ne računa. Aha, treća. 4. Gdje je? Što je ovo? Iza 4, 3, 2, 1, gotovo! Znači Zoja ima, da vidimo, 1. Trenutni rezultat je Zoja ima 4, a još moraju igrati tata i Asija. Prvo će... Kad ja rečem 3, 4, sad ti krećeš, jel može? Sad! 1, 2, Asija nemoj gledat, 3, 4, ajmo dalje. Mislim da imamo prevaranta ovdje, prevarant.
Vidi prevarant. Znači bila je greška u odabiru maske. Izgleda da maska ima rupu ili nešto tako da se može vidjeti. Sad ćemo joj dati drugu masku koja je provjerena. Kroz nju se ne vidi ništa. Sad! Hoćemo to, čupaj jako, čupaj. Evo nešto, evo još nešto. 2. Hladno, daj. Toplo. Inače, ja si isteklo vrijeme, ali nema veze. Eto ga, vruće, blizu, tu si blizu. Eto, broj 2. Eto, isteklo vrijeme. Trenutni rezultat je Zoja 4, Asja 2. Kao što vidite, ja ništa ne vidim. Gledajte, ja uopće ne vidim koliko prstiju pokazujem. Znači, evo sad pokazujem 2, sad pokazujem 4, sad pokazujem 5, ništa, znači ne vidim. Tako da sve je u redu. Uglavnom, ja sam spreman za svoj dio izazova i sigurno ću pobijediti. Je li tako, Zoja? Da. Tako je. Sad ću ja uključiti štopericu i sad. Čupaj. Aha. 1-0. Kod mene. Aha, 2. Aha, pobjegla mi. Gotovo. 2. Kao što vidite, Zoja opet pobjedila. To stvarno nije fair. Zašto ne mogu ja jedan pobjediti? Zoja, zaslužila si prvu nagradu za ovu igru, a to je čišćenje kuće! Tadam! Evo, pronašao sam još 2 lizalice u mojim čarobnim džepovima i sad igramo sljedeću igru koja se zove Pogodi bocu iz velike daljine. Prva baca, ljudi moji, I ide druga runda! Dobro, sad baca Asja. Ništa! Asja baca drugi put. Evo, pala je boca, Asja je srušila bocu. Dakle, Asja je iskoristila jedan specijalni udarac koji se zove povratni udarac i uspjela je u povratnom udarcu srušiti jednu od 3 boce. Dakle, 1 bod za Asju. Ljudi moji, bravo! Sad ide druga runda, dakle opet Zoja igra prva, za sad je rezultat 1 Asja, 0 Zoja, 3, 4 sad. Ništa. Čekaj. Ništa, Zoja pokušava potpuno isti udarac koji je iskoristila Asja, međutim to je posebni udarac koji se trenira godinama. Moraš duboko udahnuti, izdahniti i onda izbaciti. Znači udahneš, izdahneš, stopiš se s loptom, ti lopta ste jedno. Ajde, baci. I ništa. Asja druga runda. Ništa. 3, 4, sad. Ništa. Dobro. I sad ide treća runda, baca se nizbrdo i rezultat i dalje je Asja 1, Zoja 0. Ide treća odlučujuća runda i krećemo! Ajmo, Asja! 3, 4, sad! Ništa. Evo ovako, što se tiče ove igre, imamo iznenađujuću pobjednicu. Pobjednica je Asja. A iako kod ove igre imamo i utješnu nagradu, znači prva nagrada je Liza i druga nagrada je Liza! I sad ćemo igrati ovu kao treću igru. Imamo ovu ovdje, kako se zove ovaj zdravoljubac? Kako se zove ovaj zdravoljubac? Šljiva Štefica. Štefica, znači imamo šljivu Šteficu, hello. Uglavnom šljiva Štefica će se sakriti na jedno mjesto i onda će je Asja i Zoja tražiti i uglavnom ako je uspiju pronaći, ja ću im govoriti vruće hladno, ako uspiju pronaći oni će dobiti nekakvu nagradu. Ok, može. Hladno, 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 hladno. Hladno. Asja je našla!
Uglavnom sad ćemo sakriti i šljivu Šteficu, i bananu Baranka, i lubenicu Lubenka. Lucu, okej, Lucu. Ako pronađu, imaju nagradu čišćenje kuće, jupi! Završio je naš video i ako vam se svidjelo naše video